Nizere ko mugwe neza aho muri hose ni DJ Fan 257 nkabandi ko ndabashikiriza n'abashikiriza kenshi ibiganiro biciye kuri DJ Fan 257 ndabakunda cyane guys. Ino musi nagendeye novuga ni umudamu witwa Claudine no mudoktora akongera akaba umustiliste arashaka kukuraba akakubwira nti we ni wambare gutya uratiza kubegwa afise n'ibintu byinshi akora reka tumwegere kugira dushobore kuvugana nawe hama nkaba mbandanya ndabashimira mwese mwiha umwanya wanyu kugira mugire subscribe mutore link muhereza abandi nkavuga bujambo rimwe ndakunda urukundo munyereka ndabakunda cyane reka tumwegere Claudine tuvugane nawe namugendeye muhiri wiwe ahaba kati basa ibirato byinshi nkomengo bariko barakora reka ninjire tuvugane nabo. Hey, I'm good. Okay, karibu. Ça va. Ndakubona akazi karakwishe karakurembeje ndabaramukije namwe murakomeye mu witwani jewe nitwayitangisha ka chance twayitangisha chance Chanceline cyangwa chance gusa chance none ga chance we ibi bintu wabyize jewe nganyene kwa Claudine ni wakwigisha kungene utiza kubikora nkuko ego tugerageje kuraba ndabona banza kwanze imbere ya byose widondore kwa dukurikirana nibageze cyangwa ndakuze mugabo ariko dukurikirana ni wowe ntibakuzi kwa Dr Claudine Wera nkaba ari nge fondatrice wa Yukoko Blend tukaba dukora ibidede nkuko bibona tukaba dufite na atelier de couture dukora impuzu sirimezire tugakora prêt à porter tugakora ama design atandukanye ariko mu buzima busanzwe ndi umuganga aho rero kwanza ngaha tuvugane mu cameraman akakwitegere cameraman ndagusabye yerekana iki kidede ko mu kigongo iki kidede urabona ngene uberewe bien sûr que si made in Burundi turashoboye kwe none ga Claudine usanzwe uri umuganga ukongera ukaba ufise na brand ya Ukoko Fashion harimo byo gukora ibidede impuzu yani bashaka kuraba nk'umuntu nko kwa Fani uvyibushe ukora kavuga ati wewe wambaye ukacuvuga ati umuntu nkuya aberewe yambaye nkuko nuko sivyo none mbega usanzwe uri n'umuganga ukongera gukora ibyo bintu byakujemo gute n'ingabirano wari ufite uvukiri muto cyangwa n'ibintu byakujemo gusa kuko ndazi ko abigeme benshi yabona ati ndafise akazi kuko twako ndi umuganga cyangwa ndi umwarimu cyangwa ndi umugestionnaire ahantu cyangwa ndi umujournaliste nka jewe ndavuga ati ndahejeje nta kandi kazi nkeneye ibyo birakwiye ma chérie Fanny j'aime la mode j'aime l'élégance au fait yukunda ibintu birizana jewe kuva nkiri umwana nahoze nikorera itubiju nahoze nzi gukonesera utujinx nambara nkongera hagapande kagakwembe nahoze nzi gushaka nimba mbonye uduperle tw'ababyeyi twasambutse nka dufata nka twongera ku mpuzu zanjye kugira ngo nongere hagatushe personnel ka Claudine rero mu gukura byankuriyemo ndakunda mode franchement nkunda ubugenegene nkunda gufabrika umuganga ni carrière mais ibi ni passion mode c'est la passion j'aime la mode j'aime l'élégance hanyuma ni ibintu byanjemo vraiment nta hantu nabyize na nubu ejo mu gitondo azaba haje ibindi nukuvuga ngo chaque fois bucya byaje iyo mbyiyumviriye biraza simenya ngo mbikurahe ntaho mbisoma nta nahantu nabyize biri mu mutwe. Claudine tufatiye muri mode y'umuziki w'u Burundi hari abaririmbyi b'abarundi uravuga ati ndamaze kwambika kanaka mushaka kubona ati ibintu namwambitse mushobora kumugendera kuri Instagram ye cyangwa mukagendera Instagram ya Ukoko Fashion nibaza ko mufite Instagram account exactement nimba ari umuririmbyi uvuga nti dufate kuri mode y'umuziki kuko je ahantu hose akazi kaguma kangarukamwe uvuga nti hari umu artiste kanaka hari umuririmbyi kanaka umuririmbyi kazi kanaka maze kwambika nagiranye na designinze impuzu za Masterland nizo yari yambaye kuri Ego igiharansa Ego kuri La Costa Beach
njye wamwambitse, abaririmbyi be, ekipe yose njye wayanditse. Hari kasete video nshasha ya Natasha Ranoma La Bamba La boss La Byote la boss Ramasheri namwambitse ninjye wamwambitse mu ma video yose ninjye wakoze ama fashion video yose ama video yose kutuze ama video menshi Natasha akorera muri Tanzania no Africa Africa nshasha ninjye wamwambitse ninjye wamudesigninze ufite yaraje arande barambwira ati Claudine je te fais confiance nkorera kan narakamukoreye ushaka kureba kuri Instagram tu vas voir Instagram ya uko Instagram ya Natasha kuko yuko fashion dushyiraho ibintu by'umukiriya ari uko yarangije kubitikora urumva ubu ntitwari gushyiraho ibintu mbere ya yuko kasete za Natasha ama video ya Natasha sohoka ntabwo biba biri profile. Turazi ko iyo video imaze gusohoka yamaze kuyisohora nibaza yuko hari hageze umwanya mwiza ko nama mu posting amafoto kugira umuntu uvuga nti ndakunze ukungene bari bamwambitse konza kubikunda barabikunze kuko urabona ko hari video yaraberewe cyane hama mukavuga nti uyikeneye byiza yo tumbera. Ikanzu nakoreye na Natasha ni exclusive ntabwo nzazikorera abandi kuko ni exclusive ni sur mesure kuri no client special umuntu akeneye impuzu akambwira ati impuzu niyo nkeneye ko unkorera ngewe nyine ni exclusive. Ubuhinga turabufite umuntu ashaka amakanzu turayimukorera ariko yako twakoreye Natasha ntidushobora kongera kuyakorera undi muntu ni exclusivité kuri Natasha nkuko nawe nshobora kugukorera exclusivité te ma chérie. Hama nkaba nuvuga nti ku ruhande rw'iwanje ndakunda cyane abigeme batarera amaboko ndakunda cyane kubona nti hari umurundi kazi ashoboye gukora ikintu kugira tugaragaze ko tutarabanebwe tugaragaze ko ubuzi bwose tubushoboye kuko ndibuka nk'ibi bintu by'ibidede abantu bari Bujumbura cyangwa mu micungararo ya Bujumbura nta myaka novuga nk'ine cyangwa 5 iheze turinda kurindira yuko haza exposition y'abakenya kuri parade za kugira tubigure yani ukabika amafaranga urindiye ko abakenya bazozana ibidede kugira tubigure ndabazuma nibaza no gukora nibi sase l'original y'abarundi sase made in Burundi ntuzabisanga muri Kenya no mu Burusiya ntuzabisanga ahantu hose uzabibona bazaba barabikuya ni made in Burundi. Nonega Claudine abigeme tubona uriko murakorana ngaho uriko abereka ukungene babigenza iyo uriko abibereka ntabwo bagwo kuvuga ati ndamweretse ubuhinga bwanje ejo azompinduka acaje kugurana nawe mezo yiwe. Masheri ngewe ntabwo bafite ufite bite yanjye nuko abana bamenye ubuhinga bakajya kugura mezo zabo niyo focus yiwanje no target yiwanje nuko aba bana baraha bazava habaza umwuga nicyo kintu cyambere cyari kihuta. Urabona muri Afrika turafite tendance yo kuvuga ngo turakennye hari chômage hari iki ngewe rero nararebye nsanga mu buhinga mfite nkuko mpora ndi kubivuga ndavuga n'ubu buhinga ngewe nubwo butantunga professional me hari abandi bantu bushobora gutunga hari abana bicaye mu makartie barangije kwiga hari abangije kwiga ama university ubu nuko ari samedi ubundi barenga 20 ubu ni samedi abana bari bafite ibintu byihuta hari n'abashasha baje kwiga ama prototype mashasha kugira ngo bazashobore bikomeza kwa mbere. Niyo mpamvu navuze ni ndagomba kubikora habyereka abandi bana abantu babikeneye bishobora gutunga kugira ngo bashobore kubaho kugira ngo nterere societe y'u Burundi ko abana kwicara ubusa kugira ngo hatazagira umwana w'umukobwa cyangwa umuhungu ujya kwiba cyangwa kwicuruza cyangwa mu rumogi kwera ko yabuze icyakari icyakora nta chômage baho nta kazi kabuze nuko abantu badashaka kugakora. Hano nawo wababaza turabaforma twamara kubaforma bamaze kubimenya bagakora ibidede tukabigurisha tukabahemba ama pourcentage zero y'ibidede bakoze. kandi ntekereza yuko nubwo twaba dufaranga duke ariko bibaha agaciro bituma
bituma abakobwa bamenye bakura bazi icyo barifashije kandi bwamwanya kuja mu ngeso z'ubuhumbu byose ntazo baba bakigiyemo ko bafite ikintu kiboka muri mu buhumbu kubera yuko baza agaciro bafite ufite abana bajya mu ibarabara bajya mu buhumbu c'est parce que baba batazi agaciro bafite aba rero baza agaciro bafite bazi ko gukora aricyo gishobora kubabeshaho urumva n'abakobwa bateye imbere bashobora kwigisha abandi bashobora kugura abandi yewe reve yiwanje nuko umwana wese w'umurundi umwana wese wo muri East Africa umwana wese wo kwisi waba yabuze icyakora ashobora kuyiroga icyakora a partir ya mabiju ari original abantu bakunda même si abarundi bataramenyera kuyambara cyane me abanyamahanga yo barayakunda exact nk'ibikoresho ukoresha ubikura he hari izi perle rocaille perle rocaille ni izi ifite karite nziza mu kirundi bagwita ngo ubuyeye n'ubuyeye ari marereza umahani Burundi tuzigira tuzikura mu Bushinwa izi ni perle en verre hari nubwo tuzana les perles original za maroquillage turafite n'ama pierre ama gemstones dukura muri Thailand muri ukakomanda muri Thailand ubwo uje kubikoresha exactement kuko nshaka kujya kuri standard y'amahanga ntagiye kuri standard y'abagura muri Thailand babikorera mu Burusi sinzashobora kwerekana ko made in Burundi dufite ikintu gikomeye parce que il y a quelque chose abantu bibagirwa ko nkoresha les matériels za hano Burundi ntazifite ntibivuga yuko ikintu ntagikoreye atari made in Burundi parce que originalité yiwanje nuko ari designer yiwanje kuko naba Gucci bajya kurangura mu Bushinwa naba Cristiano Dior bafite ama brand akomeye me materials bazikura mu Bushinwa cyangwa handi hose urumva turiyaranje tugakura amateriel hanze ivyo umaze gukora kenshi ucubidandariza bari makomande wateguriye abantu cyangwa ari biba bisanzwe bikoze ari uvuga ati umukiriya bikeneye azahana akakubirondera exactement urakoze cyane kumbaza icyo kibazo urabona ko mfite abakozi bakora aba bana bakora bagomba guhembwa nukuvuga ngo ntabwo dukora seri commande turakora kuko dufite blend dufite magaze yitwa Yukoko iri kuri Boulevard de l'Iprona muri Galerie Mandela en face ya Econetere au siège kuri nimero 35 turafite magaze iyo magaze ifatanye na Atelier de Couture urashobora kubisanga ari hose hama tubifite online kuri Instagram kuri Facebook dushiraho contact zacu uduhamagaye turashobora no kumugirira service VIP tukabimusangisha hari ariko akariha transport ko ushaka kureba ibidede nariko ndavuga nti iyo muhejeje kubikora uratubwiye ko mucamwe twara kuri magaze yiwawe iri kuri Galerie Mandela ari nk'ubikena kabisanga n'amakomande se mukamubwira livraison yagize iya commande VIP akariha transport kabimuzanira ubu rero aha umaze kubona ibyo bari gukora reka nkwereke ibyaheze mu nzu karibu cameraman turaho iteka ryo kwinjira mu nzu nawe ko badukurikirana biciye kuri DJ Fanny 257 murahawe ikaze mu nzu kwa Claudine uba mu nzu nziza ndabigutuye urakoze uba mu wow oh my god chenche chombera ensirike si masheri wow ibintu biteye ubwoba biteye ubwoba uriyumvira ati turi mu Burundi cyangwa turi he ushaka kwibaza ibintu nk'ibi bikorwa mu maboko wow uraze kubona wambaye ikintu kiyumva yonyene kuberewe ukiyumva nyene kuberewe mabuja iyi rero ni collection yitwa Kavura ki Burundi wow you uri designinga bo tufate ukurakora ibi dede bya kuko ndazi tufate turaje nkiri zose nce nka mama wanje aravyibushe nkiri zose ngiye bari mukwiye umva wavuze ko hari ibyo ukora ugashira kuri magazi mbega uribuka gukorera n'abantu bavyibushe kumbati masheri ndabyibushe ngewe abantu bake ndushije zose ni bakeya urabona uko iki kingana nuko na size atandukanye kini gito ikini kinini ni kuvuga ngo nkorera abantu bose
kandi umuntu agiye kuri magasin kuko ari twe tubyikorera usanze size idakwiye turagukorera sur mesure. Il n'y a pas de problème. OK. Nibaza ko muko muradukurikirana iki kinyambure vraiment kuko nuba mengo izo si aho noca borica. Nani impamvu novuga nti je vais te montrer quelque chose de spécial. Ah oui, ça j'adore. Ce sont des perles locales et des perles en verre. Iyi ni prototype tamaze imisi ibiri. Iyi ni prototype ubu ni abandi bari kubikora. Oh my god. Okay. Madame Uko ndibaza yuko nako dukurikirana muko murabikurikirana ukungene novuga nti byose ni ibikorerwa nganyene mu Burundi kuko nta kintu kiryoshe nko kubona ibintu twaranabindira agahera n'ameza ngaho urindiye yuko abakenya bazobizana kandi ntibanadanye byiza gusumba mukama kigongo. Ça c'est personnel. Wow. J'adore les couleurs. J'adore uko gikoze ni prototype ariko imaze gukorwa na benshi. Hama abantu mukicara muhira ngo twabuze akazi ugasanga abakobwa benshi ni muhira ni makini makeup gusa tiro na telefone ntibura amamega kandi hari ibintu byinshi umuntu yo create kugira aronke ubuzima yo create kugira ateze imbere igihugu cyacu. Wow. Tu es vraiment magnifique. Merci beaucoup. Abariko baradukurikirana nibaza yuko muriko muraba Claudine umunovuga nti numwigeme ateye imbere cyane ageze ku rundi rwego urabona arakora ibintu bikora inka kabisa kuko twabiheruka ibitwara birindira ugasanga umuntu warabitse amafaranga kugira uzobigure abakenya ariko babize kubizana kandi umugani we nko yavyivugiye abakenya basanga bigumye. Ona ugusanga izo sibengo rigomba ricike kiraremereye mugurumva ko akakoroshe n'umuntu wese n'umwe adafise ibiro yo kwambara akumva ko ashaka gutambuka atakintu kimuremereye. Sira masheri abanyakenya bafite ibibaraga byinshi twero nk'abarundi kazi twirira ubugari n'isupu n'isosi y'indagara urumva nta biro byinshi dukeneye kwambara kandi kuba elegant ntago dukeneye ibintu biremereye dukeneye ibintu twiyumvamo areze. Urwirageje kuraba ku nyambaro abarundi kazi dukora kuko nkawe usanze uzi kwambika abantu uzi kuraba umuntu ukavuga ati umuntu no mwambika gutya ndabasubiriyemo mushaka kumuzanga kuri Boulevard de l'Iprona ni magasin yitwa Mandela wavuze magasin yitwa Yukoko ni Boulevard de l'Iprona galerie yitwa Mandela. Galerie yitwa Mandela benshi barahazi ni hafi ya Crystal Boîte. Uvuze Crystal ndazi ko benshi bace bahamenya kuko nabari hanze y'igihugu ntawuza mu Burundi agenda taciye urumva rero tuza kuca bahamenya. Hama ico wobwira ugirageje kurara ku nyambaro twega abarundi kazi dukora. Chérie, ça c'est icyo ni ikintu tugomba kuzasubiramo parce que abarundi kazi mu Burundi dufite abagore benshi beza. Dufite abakobwa beza beza cyane. Dufite abakobwa bari uko abanyamahanga bavuga les plus sexy du monde mais les femmes élégantes twabaharura gutya dufite ikibazo cyo kwambara icyambere ntekereza ko ari ikintu twazagarukaho tukavuga kuri élégance de la femme burundaise. Ça sera mieux parce que dufite akanya gato ku buryo kwambara bisobanura ibintu byinshi. Ngiye kuguha ingero zibiri exemple zibiri hanyuma umve ko ari ikintu cyo kugarukaho. Exemple ya mbere nakubwiye j'ai été choqué. Nagiye ahantu mu gikorane ahantu hari abantu b'abanyacyubahiro igikorane cyari kiryoshe cyane hari abantu biyubashye hari ambassadors hari abashinga amateka bakenguza amateka abaministre abayobozi b'igihugu ababihugu byo hanze hanyuma mbona umurundi kazi kimadesi beaucoup. Uwa mbere nibyo nari kukubwira kuri elegance yari yambaye yikwije niko ya pretenda ko yikwije mais ce n'était pas vrai. Yari yambaye impuzu yera y'umupira urabona impuzu y'umupira iri mura
imumura kabisa, imufashe urumva imufashe ku buryo na cellulite untazibona. Hanyuma tuza impuzu iri murante iri blanc ku buryo na cellulite tuzibona. Hanyuma icyo twita underwears ntabwo umuntu aba akeneye ko abantu bazibona. Les sous-vêtements sont des sous-vêtements. Ni sous. Ntabwo zigomba kuba expose. Nukuvuga ngo bazise sous-vêtements ntabwo abantu bose bagomba kuzibona. Ce n'est pas élégante. Ce n'est pas plutôt élégant. Babare igifaransa cyane n'igike. Ce n'est pas élégant kubona umukobwa w'umurundikazi uri chic wagiye imbere y'abantu ahantu hari abantu b'abanyacyubahiro yambaye sous-vêtements iboneka. Muri iyo kanzu ye yari iteye isoni, yari mufashe cyane ku buryo na cellulite zigabanuka ziboneka plutôt. Hanyuma imbere yari yambariyemo sous-vêtements ya orange. C'est-à-dire umuntu wese waraho yabona sous-vêtements umugore yambaye igize ukuntu icapye iri no marikable, ikibanza kitabereye, ikibanza kitabereye. Kandi elle a prétendu ko yikwije, ce qui m'a fait du mal kuko iyo kanzu yagera hasi kubura ifite na traîne. Tu vois, ça ce n'est pas iyo si elegance nshaka kumukobwa w'umurundi kazi, kumugore w'umurundi kazi. Kewe ndavuga kuri parti y'abagore parce que je suis une femme. Sinshobora kuvugira abagabo, nabo tuzabavugaho kuko bose turabambika, ariko ngewe icyo ni ikintu cya mbere cyambabaje. Icya kabiri niko nabikubwiye nkorera hafi ya Cristal. C'est terrible kubona saa 2 z'agatondo ngewe ngiye ku kazi, ngiye kuri Yukoko nkahura n'umukobwa yambaye ubusa. Nkubwiye kwambara ubusa, elle est presque nue, presque. Yambaye akantu kagufi, afite ibiro bingana n'ibyanjye n'ibyawe. N'umukobwa mukuru ari kugenda mu ibarabara, ibibero biri hanze, sinzi uko mubyita mu Kirundi, n'ibibero les cuisses ziri hanze, les fesses ziri hanze, amabere ari hanze. Hanyuma ari guhura n'abana bagiye ku ishuri. Abana bagiye ku ishuri bafite Android, aramufotora. Nukuvuga ngo ari kubangiza mu mutwe. Kuri ngewe umugore elegant agomba kwambara impuzu imukwiye. Parce que niba ushaka no guseduiza umuntu, ntushobora guseduiza umuntu wambaye impuzu itagukwiye. Ce n'est pas élégant, c'est pas chic. Ikindi cya kabiri, sindi contre y'abantu bambara ibintu bigufi kuko nanjye ndabyambara. Sindi contre y'abantu bambara night dress bakambara tuntu tugufi kuba ari muri boîte, nanjye ndabyambara. Mais umuntu yambaye gutyo bikamushikira ifuko atahakare ntahure n'abana ngo abaskandarize, kuko hari impuzu zo kwambara nijoro, hari impuzu zo kwambara mu buriri, hari n'impuzu zo kwambara mu ibarabara. Iyo cyo kintu numvaza ko tuzogikorera mu kindi kiganiro, ubundi munsi tuze kubivugana neza kugira abantu bige kwambara bivanye n'ikibanza barimwo. Uzi kugiye mu rusengero umenye ati n'impuzu zo mu rusengero, uzi kugiye kubona nati ahantu nza kubandi haza kuba hari abanyecubahiro umenye impuzu wambara, hari ahantu nza kubandi hari abana bahari umenye impuzu uhambarira. Hama nibaza ko ibyo bintu nibaza ko bizi kubera usanzwe uri umustiliste wambika abantu, cyo tumuvuga ati ndakuhereza impuzu, urambwiye kwanza ikibanza uzojamwo, hama nkagukorera impuzu ivanye n'ikibanza uzoburigiyemo. Dutangana conseil en image, tukamutanga conseil kuri fashion, abikeneye iyo service turayikora kandi gratuitement. Wumvise vraiment bibaho ko umuntu atamenya byose. Wumvise ufite ingorane yo kwambara kubera ataye ufite, kubera hugiye, kubera igiti ufite, uzaze muri Yukoko tuzabikora gratuitement. Bantu bibutsa yuko abarabye isabukuru yanjye y'amavuko yakanzu na nambaye nibo bari bayikoze. Nibaza yuko ari ibintu byiza kuko umva araba n'umuntu uko amezera, nkuko tuba tuvyibushe, hari inyama z'inyongera tuba dufise zidakenewe kuboneka mu bantu. Acha gukorera ikanzu ibyo twita ibise n'est pas gentil. Mana arabiduhaye gabo c'est pas gentil nyine kubyerekana. Ifo kubishonera sirimezire. Umvura afite nanjye ndafite nibitubuza kuba sexy, mais ce n'est pas nyine ce n'est pas gentil, tu vois. Kubyerekana. Et ce n'est pas gentil yo kubidevoira quand même. Claudine ndagushimire cyane ku mwanya wawe, ndazira umuganga ufise ibintu byinshi byo gukora mugabo naji wawe wanyakiriye, hama
Imana ikumpezagirire ubandanye ufasha ubwo gwaruka rw'u Burundi abo bana bose bari muhira batazi ico bokora ni uvuga nti babuze ico bokora kumbure mu kubazana muri ukoko ukabereka utuntu bakora kugira bashobore kwiteza imbere ndaza barimwe amakaye bakaruhurira abavyeyi babo n'ibindi hama Imana iguhezagire nta finance musanzwe ufise kugira ucoboze ibyo bintu kuko hariho n'abandi sanga bafise ivyumviro byo gukora ibintu byinshi mugabo bakabuyo babihera ma chérie financement ni cerveau yanje j'ai pas besoin de financement umuntu azi yizanye nzayakira parce que nta wanga ibije ariko financement nishobora kumuza gukora akazi kubera yuko mfite cerveau mfite udufaranga duke nashoboye kwinvestisa kugira ngo mfashe abandi none mu isengero ni dutanga ikicumi ushobora gufata ikicumi basi cya gatatu ukagenda ukagura ubwo bushanga ukereka abana kugira ngo bashobore kugira neza kugira ngo partage nabo ibyo ufite kubera ko kuri iyi si no gufashanya ejo ndabafasha ejo nanjye abandi bazamfasha na hari abandi bamfasha nta financement ya ONG cyangwa abandi bantu bari bamfasha maire de la ville yaradusuye yaraduhezagije enveloppe ya 3 millions pour acheter des matériels turayafite benshi kuba tazi go rurimi rw'urunofunofu maire de la ville cyase kuvuga umukuru w'igisagara ca Bujumbura mukuru w'igisagara cya Bujumbura uyoboye ubunyine yaradufashije aduha enveloppe hari abantu honorable bo muri mairie ya Bujumbura urunani rw'abadepite n'abakenguza amateka bo muri mairie ya Bujumbura nabo baradufashije batubaye hafi inshuro nyinshi spécialement honorable Benigne Rurahinda niwe wadufashije encadrement y'aba bakobwa no kubazana no kubegeranya kandi aguma tuba hafi hari n'abandi ba honorable bose muri mairie baradufashije ego nibaza yuko mu vice president igihe twakoze première fashion show yabaye muri Susediniri wa Ruhari Fani nawe yaradufashije turabashimiye cyane abo bantu bakomeza kutuba hafi ni byiza it's good ko abantu badufasha ni byiza byerekana solidarité byerekana ko igihugu gifite souci y'abajene bashaka gukora ni byiza mais financement ma chérie ntiyakubuza gutera imbere Nako murakoze cyane nizere ko mwaryohewe nizere ko mwamenye byinshi cyane kuvuga nti ukarabika idede ukavuga nti kiyano gikura he nta mpamvu yo kubabaza umutwe kandi Claudine arahari kugira wana kibonye no kwifoto munakuca kuzana ati shaka nk'iki Silmezil kwifoto ngewe je n'aime pas le piratage ngewe nkunda ko umuntu angirira ikizere hamuha ibyo nkeneye cyane ko ibyo mu ifoto biba byarambaye abandi kuko atiyabezwe yo gupirata iby'abandi kwigana iby'abandi kandi hari umutwe wo kuyumvira ibijyanye nawe uze ngomba kurira kubera ni abarundi kazi bake urire sheri wanje n'abarundi kazi bake biyumvira gutyo urumva yuko mu Burundi dushoboye nidukunda ivy'iwacu nkuko nama nabivuze nta mpamvu kandi gusubira kuca muri Kenya ngo ndabitume muri Kenya ndabituma ngo kanaka muri Kenya ngo bize bive muri Kenya ahanye mu Burundi baravyikorera Kenya bari kuza kubigura ibazi abanyakenya baza kubigura hano kubera yuko ama design yo muri Kenya je sais pas nawe warabibonye wararebye muri Palais des Arts urazi biri mu isoko ugenda urebe variété z'ibinyakenya ni bimwe bakora variété zimwe umwaka washize n'uyu mwaka n'undi uzaza ni bimwe c'est-à-dire nabo ubu bari kungurira kugira ngo bajye kubigurisha ahandi murakoze cyane madame murakoze cyane nawe madame Fanny je t'adore vraiment uri umuvandimwe mwiza nge nkunda ukuntu witanga nkunda ukuntu ushaka kumenyekanisha iterambere ry'abantu bato abantu bari baba entrepreneur abanyamuziki abakinnyi iki hano hose urahari ukunda umwuga wawe bravo ma chérie bravo vraiment dukeneye undi mukobwa nk'umwe nibura cyangwa batanu kugira ngo Burundi butere imbere murakoze cyane ndabashimiye mwese mudahengeshanya kunkurikirana mu biganiro byanje nkaba nari kumwe na Claudine mwahumviye byinshi ntabyo turinda gusubiramwo gusa icyo ndabasavye bandanya mutangiye support mare muhere gutora link mwurungikira abandi bane banshigikira hama nkaba ndabashimiye mwevuye ku mutima sinzi ikintu nobaho kuko murankunda mukabinyereka atari cyo ndaba bizu